Mabuyani, munjani? Salibonani muli yeZimbabwe, ngiyalamukela njalo kwenye episode engiliphathele yona elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Namhla ngiliphathele ama-secret angu-2 engibuye lawo engiwathunyezelweyo. Sisimatsholi njani? Mina ngile secret yami engilayo. Ngileminyaka engu-32, ibizo lami uzangithi nguSenzeni. Ngihlala ePretoria CBD. Ngomnyaka lo mngani wami siyashiya i-accommodation. Ngiphila ngama-piece job kodwa kwezinye izikhathi awatholakali. Kwelinye ilanga sometime last year ngazwa abanye omama bekhuluma nge-church eyama-Nigerian esePretoria West. Babesithi kuyaphiwa ukudla lempahla. So ngababuzisisa bangitshela ukuthi kuphiwa le free transport. Ngaqala ukuhamba eChurch leyo ngoJanuary lonyaka. Iqiniso yikuthi ngangingahambeli ukukhuleka kodwa ngangilanda impahla lokudla. Every Sunday ngangihamba ngisiyathola impahla lokudla ngistoka endlini yami. So kukunengi, so next week ngiyahamba ekhaya le grocery eningi kakhulu lempahla. Ngifika ekhaya ngizathengisa impahla, abafuna ukuthelisa ngizathatha. Imuli yami iyosutha. Akula muntu okwaziyo lokho, yikuqala ukukhuluma khonapha. Ngingabe ngaphambanisa na? Lami ngangisithi ngizama impilo. Ngiyabonga. Enye isecret engibuye layo. Sabona macho, mina ngile 35 years. Ngilomfazi labantwana abayi2 ekhaya eZimbabwe. Ngabuya lapha eGoli after COVID. Imisebenzi yayihlupha ukuthola. Khonapho imuli yami yayifuna imali ekhaya. Kwelinye ilanga ngisemarket kwafika omunye umama wathi ufuna ugarden boy. Ngahamba, ngajabula ukuthi lami sengithole okuyimali kokusebenzisa. Wayala elokhe engibiza emsebenzini. Kwasokuphileka lami ngase ngithumela imali ekhaya. Umama lo wayehlala yedwa, emdala kulami. Wangithumela imessage wathi kusasa ubuye ugezile, sifuna ukuya kwenye indawo. Ngizokubhadala imali phezu kuleyana engikupha yona. Kusasa leyana ngahamba endlini kamama lo. Wathi ngingene phakathi. Wathi kimi yena uyangithanda, ufuna sihlale sonke njengomfazi lendoda. Into eyangimangalisayo, wathi take your time, uzangipha impendulo ngesikhathi sakho. Wayeqamba amanga ukuthi siya kwenye indawo. Ngabuyela endlini, ngaqalisa ukucabanga. Ngiphakathi kokuzidla ngemicabango. Wangithumela i5,000 rands, wathi ngiyokuthi usebenzise. Ngahle ngathi lapha ungathi ngizochaya ijackpot. Monday yafika, ngahamba emsebenzini, ngafika ngamtshela ukuthi ngiyafuna. So kusukisela khonapho saqalisa ukuhlala sonke. Uyangipha i-allowance every month. Ama-gifts angikhulumi almost every week. Wangithathisa i-license, imota zakhe ngihamba lazo umathanda. Ngigcina imuli yami ekhaya ngakhonokho. Ngayakhisa umuzi wami omuhle, ngathenga inkomo zami lembuzi. Abantwana bami bayafunda kuhle. Every December ngiyahamba ekhaya. Kungathiwa kubi yini ngoba lokhu kwangitshintsha impilo yami. I am very happy. Yiyo isecret yami. Hey, kunzima muli eZimbabwe. Imagine umuntu yabe le muli eZimbabwe. Ngapha futhi edlala eyinye i-relationship, it's like eyinye imuli futhi, yabe edlala eyinye imuli futhi. So kunzima sibili. Kwapuba bebe sisabe sithi ubaba useZimbabwe yasebenza, use-South Africa yasebenza, kanti ubaba ngapha la uyendile. Hayi impilo esiyiphilayo these days, so uNkulunkulu ngabe uyangenela uNkulunkulu ngabe uyangenela. And then i-secret le kadadewethu othi yena wastoka impahla wayezithatha eChurch. Yo,
yazi hayi abantu senza izinto ezingayenziyo yini kade okwenzakalayo ngathi masingabuya lapha eGoli abantu we do the craziest things ever izinto ongacabangeli vele ukuthi umuntu engazenza cabanga umuntu yabo abanye bageza besiye esontweni besiyakhuleka wena uyabuhamba usiyalanda ezinye izinto ezingasho ukukhuleka uyabuzilandeli so impahla uzilandela ukudla mavele kuchunyayela vele wena uyabuzigayela ukuthi service kayiphele ngihambe ngiyethatha izinto engizilandile ngibuyele angazi angazi vele ngithini ngoba hayi imagine kade umuntu uyahamba nxa silibona selibuya sithi injiva zibuyile sibona injiva ibuyithela amagrosali ibuyithela impahla sigijime siyetshintshisa sithenge thela umumbu sithenge ngenkukhu sithi kodwa kuthiwa ngiyabe ngisebenza emakitchen kanti umuntu yabehambe siyathatha ama donation le church ebuye sebuya lawo ethwele yabona yikho ke ubona khona ukuthi nxa abantu kathesi injiva ziyabuya zisuka ngapha zisiye eZimbabwe uzobona umuntu ethwele igrosali yakhe wena suhawukela susithi lami ngiyafisa ukuthi ngabe ngithwala igrosali enje lami ngiyafisa ukuthi ngabe ngibuya lami ngisuke eSouth Africa ngithwele kanje kodwa khelani abantu uthi bayenzani cabanga umuntu yabehambe sathatha impahla zona lezo ethatha igrosari ebuye ethwele wona usithi imali kanti umuntu yabehambe sathatha for free yena okwake kudinga imali ye transport kuphela efika ngale kasoke ekukhulume nalabe libona amagrosali emasakeni labe ningakwazi ukuthi kulani phakathi kanti kulezi zinto zonezo yabe zithethe emachechi hayi kunzima ngiyabonga ngokulalela i-episode le ngibiyelayo elangeni lanamuhla don't forget to comment, to share, to subscribe ndabonga.